Мынакей достор, мынаны карап койгула, Сыймык балбандын машыгуучу залы. Мына биякта муляж тейилип коюптур. Бул жака канат орноткон экен. Бул улак еңип машыгат. Мынакей даңгылдатып буалда менен чабып. Бияка да өзүнчө улак кылып койгон экен. Кармагыш кылып. Бияк борус. Турник. Могун ийип алып туруп. Көтөрөткөн. Кандай кыласыз буну? Мындай кылабы? Мынакей. Bu düğün çok öyle. Non qarab qo'y. Nargına bur bir yakaya böyle. Сыймык балбандын соорундар экен. Жакында уткан окшойт, а? Бул грамота. Өзбекстандан мыктуу акча алган экен. Баракелде. Сыймык балбандын сыйлыктары. Абдурашидик, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай, жакшы отурасызбы? Жакшы. Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы. Баракелде. Хуш келипсиңер. Бүгүн эми рахмат. Дагы бир улак болуп аттыр. Кудай кааласа. Сыймыкты бир дуа кылып, колдоп жөнөпсүз артынан. Кудай кааласа, Кудай кааласа. Өзүңүз да тартып жүргөз убагында. Biz ubagda ulak çedek, ulak çağıp жүрдүк. Buna emi baldarı çağıp atat. Sularga omat versin, den soğuluk versin. Ben tınçılığın versin. Kırgızdın ulağını жақсы неме кылып жүрөсүңөр. Эми өзүңүз улак чабып жүрөсүз, билесиз да. Улакта ар кандай нерсе болот. Анан кээбирлер айтып калат да, ушу койчу балам, улагың жыйыштырып эле койчу деген сөздөрдү угуп калам. Сиз эми ата катары сизде деле ар кандай жагымсыз көрүнүштөр болуп калат. Эми жакшы менен жаман кээде ери шаркак болуп калат, кээде кырсык болуп калат. Өзүңүз кандай сезесиз ошондой учурларда? Эми бизде Кудайым өзү сактасын. Kudayım özü sakladı. Bu kızın saldı kızın ulağı iken yani patağızı verip, yaxşı doğazı verip oturarız kullara. Barakalla. Biz hemen sonunda oturarız, apalarıyla beri bezler ki balası bulurken de kıynalı otarız, onu mutlu otarız, hep kalatlar. Barakalla. Эми ар бир улакка жөнөп атканда эми аталык кеңешиңизди айтып жөнөтөт болушуңуз керек. Улакка жөнөгөндө шу айтып турган ушу соорунун аркасынан түшпө, бирөөлөр менен айтышпа, жакшы калыспы кылып, мунаса менен чапкыла деп. Кадагы берип турат. Мүнөзү жакшы элеби, жаңжал кеч эмеспи? Жок. Barakalla. Haydi bizi basata bola. Эмнеге болбоңуздар. Жакшы. Сиз дагы келгинче дуа кылып отурасыз. Аман эсен кезинде. Булардан барып келгиче бизде менден эме жок да энди сиздердин Кудай эсен аман келсин. Алла өзү сактасын. Аллага тапшырдык энди элдин улу болуп, жакшына болуп чаап, эме кылып келгиле дейм менде. Кудайым Аллада. Sen aman var kayıtlarından anca жақсы telefon çıkan. Telefondan uğunan kayıttın arı kayıttık desen oturup kalım da. Kayar geçettin. Hadi sen aman kayıtışıptır de. Barakalla. Uğunan da kayıttır deyip kalamız da. Ana o mina, maşu balonlarımıza, aşkollarıma densoluk versin, itimaşılık versin, hiç vakit atları müdür versin. Men maksatsa maksatına жетip yürüyorsun. Uşul men ayashim dostum balдар экен мына. Biz кубанабыз, сыймыктанабыз. Шонун аркасында ойнап жүрөбүз. Улактарга барабыз.
Şularga ömürü uzun bolsun deyim aystadım ha. Ne maksatsa maksatga жетsin. Şu baldan жакшылыктарын көрүп жүрө берсин. Mikrofon verin. Assalamualaikum. Jajatman degan mehmon. Keling kim? Qattiq o'rib Bishkekda operatsiya bo'lib o'tayotgan shuga bir payda yıksan qilib qo'yaylar. Qo'yasizlar. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Mana bugungi to'y esi Sanjarbek shunday ehson ishlarni dag'i başından sadaqa qilib o'tkazib o'tadi. Mana sadaqani bergan sadaqang ming eselab qaytsin. Sende uyur yılkı olsun. Uşul muhtaç adamımız, bütünganımız sakayıp geçsin. Uşul sen daha bir sebepkar olup kalmak. Ha, Allah razı olsun. Assalamu alaikum. Ben Kemal Bölgen Efsanımızdan Oğur Rahmat. Size kaçıp Allah'tan kaçsın. Haydi kaçta Rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sıyımıq balban götürüp atalım dostlar, bir olsun. Assalamu alaikum. Hurmatlı alış yakından gelen mehmanlar. Ana adım Sanjarbek'in maksatına жетip ulak kılıp oturarken ömür uzun olsun. Balasının ömrü uzun olsun. Daim жақсылықта şunday insanlarımızı bugün özü birci verse Allah oğul cüzü versin. Rahmat. Bergen rahmatından, el mulatından rahmat. Ömrü uzun olsun. Daim жақсылықта kılıp versin. Bala olsun, ömrü uzun olsun. Amin. Aytkan kalı Türkiye'niz kabul olsun. Maşallah. Başladı mı? Başladı. Bandit menen Sıyımıq balban dostlar. Ekinci salım torpaq. Ildıyqı mağarağa. Barakelde. Mana Ildıyqa sorunga atargan balvan, Ölaştın balvanı Sıyımıq balvan oldu. Ke Sıyımıq balvan. Assalamu alaikum. Dostlarıma gelmeyonlar, hoş geldinizler. Şu Sanjarbek arasında ne niyet kılıp toy verirsen niyeti gidersin. Üyüsüde şunday çok toylar buluversin. Baldanız ömür uzun bolsun. Siz güzelliğe dinge kısmak kılmalardan bolsun. Amin Allah. Balvan taşladı. Atında mingen at. Bandit atı. Toy ese Sanjardın atı. Zorun kutlu olsun. Sanjardın atı eken de dostlar. Bandit. Bunake dostlar. Sıyımıq balban alğaçkı salımlardan birinci oldu. Assalamu alaikum Sıyımıq. Salım kutlu olsun. Ha, barakelde. Qanday bolot at ulaq? Ulaq жақсы болот, таза болот. Баардык карап өтүп айылда таза кылып атабыз. Балгондар экен сүйүнүп жакшы чыгып. Ha, barakelde. Көтөрүлүшү кандай болду? Көтөрүлүш жакшы болду. Мүкөкөм айлантырды. Жүрбөйкөн. Ha, barakelde. Bu bandit bu. Sanjardын аты турбайбы? Ооба. Жалоотта Нурбекемден алган бандиттер. Ha, barakelde. Бул батенен көп сондура ташады. Таа эсеби жок эле. Турагамыз сонун бери ташабыз. Жалы жеңил. Кайыр болсо кашап чоң ноктада. Ha, barakelde. Sen molдон yazылган бир эки тайга тагабыз. Тура эмес. Тура эмес. Барган жерде бирден тай алып келет. Ha, barakelde. Ийгилик Сыймык, оматың берсин. Улак эми гана башталды достор.
Mınake kim tanıdı şu atты? Buga çeyin Bişkekte dagı 2 yıl murun Bişkekte çabılgan bulat. Nurbek Palvan dan algamda atat mınake. Geliş dagı çabıp kaldı bulattı. Bu yakta jaratkan eken. Palvanım alıp gel, maşinaga çıkar kana palvanım alıp gel. Mına. Haydi adım haydi. Joldan çıkar palvanın joldan çıkar koyuna endi koyup kelergine. Qarab qol dostlar. Zo'r ekan tribuna. Mınake. Çok gelende. Ana Ali, hemen Cemal izletiyor. Cemal izletiyor, Cemal. Evet. Sancar. Hayda palvanım hayda palvanım hayda. Aldını tosmakla kanat yigitleri açıkla geldirsin endi palvan geldirsin. Suymuktayken koşmayın beni. Az kesin birinci çıkarsın şaşmayın. Gel palvanımı alıp gel, maşinaga çıkar kana palvanımı alıp gel palvan ebelle. Hayda azamatım hayda. Jolda çıkla palvanın jolda çıkla koygula endi koyup jibergile. Tosbağla palvan boldu esep. Maşinaga alıp gelgile maşinaga boldu esep. Kana palvanım çıkar maşinaga endi açıkla jolunu koygula endi palvanlar esepke baylandı. Torba annem. Kana maşinaga çıkar torpakta endi açıkla jolunu esep endi. Başına kötürme da tuğanlar arkana hey! Koy endi koy açıkla yolda açıkla. Geldir maşinaga sıyma. Çıkar maşinaga. Tosma yolunu jol tosma endi. Maşinaga hurmatli konaklar. Hurmatli konaklar. Mana hazırkı sorunun neyse özü-özüne ağızlı balvana, sıymık balvanga hoşlayıp oldu. Hurmatli konaklar. Bugünkü Alaman ulağız mına uşince sonuna jetip kaldı. Oyunun azma köyüne razı olsanızlar. Kalemese bugünkü Alaman ulağımızga gelip uşuncalık oyunun şanına şan, körküne körk, demine dem koşup uşuncalık oynayıp ketkeningizlerge çoğun rahmet kılıp bir alakandayıp bir dua kılsak. Kana iştası bir dua kılsak. Kana amin. Uzaktan çakılgan keyin palvandar kelgen ingizler üçün katta rahmat. Esen aman oyna bergeningizler daha üçün daha çoğun rahmat. Uşul Sancar balağız bilen Jandar balağızdın baldarın ömrü uzun bolsun. Elge kızmat kılgan baldardan bolsun. Amin ayollar. Amin. Kana sıymak palvan. Assalamu alaikum do'stlar, qanday ekanman, xush kelibsizlar. O'tdingizlar Sanjar aka bularga, yaxshiroq bo'lsin deyapman. Bollar umringiz bo'lsin. Bollar. Amin. Kimniki? Kimniki? Meniki. Qalay ekan ota, yurishdan qalay ekan. Mana hazırkı koştaydı neyse
Sıymık balvanımız alıp geldi. Aslında mingen atı Özgündük Talay balvanın atı oldu. Sorun kutlu olsun Sıymık. Sorun kutlu olsun. Gelgen kadağınızlarga razı olunuzlar. Allah Teala barınızlarga tensoluk versin. Teksiz vakit versin. Kadağınızlarga razı olunuzlar. Koy üstünde olunuzlar barınızlar. Bugünkü uvaktın jıyıntığındağı salgan Koştay Barakelde Mına futbolsun. Maşallah. Canvar Talay balbandın Aktumşuk degen argımagı menen Sıymık balban şunday igilikке жетip dostlar. Kana yemi bir Sıymık menen kenen sügöş koyuldu. Boşa dokşayt. Sıymık ayda öküm. Ayda. Assalamu alaikum da bir jol Sıymık. Salım kutlu olsun. Ha barakelde kutuktayım. Akırı razak atı hareket kılıp attık ele nasip kılgan eken. Akırında nasip kıldı. Keşke hareket kıldı. Ha. Negizi ulaqtın ötüşü qanday boldu? Ulaq жақсы болды. Балондар барды, разы болып кетті. Faqat таза қылды. Төртбе ордуға байланышты салыстырды балдар. Үй бүлесінде тыныштық қалайбыз. Балдардың өмірі ұзын болсын. Балдар елге жұртқа дінге қызмат қылмаш атасындай жақсы инсандардан болсын. Улақ өте чоң берді, жақсы берді. Таза ақшылы сай берді. Сорынларын айтқандарын сай берді. Жақшылақ болды. Barakelde. Omatın versin anda. Keyin kulaklardan jolukkuncha aman izin bolalım. Barakelde.